Ćao ljudi, danas ću da vam pokažem kako napraviti zid iz kog kad povučete ručku izlaze stepenice. Tako da, ajde počnemo. Kao prvo, trebamo da sazidamo zid. Ako ne zna da sazida zid u Minecraftu, tako da ću ja da isečem klip. Evo me ponovo, zazidao sam ovaj zid, kao što možete da vidite. Sada, gore stavite jednu platformu od 4, ovako stavite, pa još 3, pa 4. Ok. Dobre. Sada, uništavajte ovako po 2 bloka. Do dole. Skroz. I stavljajte lepljive klipove. Sve do kraja. Da ovako stoje. Treba se ovako da namestim. Ok. Sada. Ovo sve trebate da prekrijete. Da se ne vide klipovi. Ovako. Ja se vraćam kada to sve uradim. Evo me ponovo ljudi, zazidao sam drugi sloj ovog zida. I sada idite na zadnji deo i stavljajte ovako blokove. Kod klipova. Dobro, kada ste to uradili, ovdje uništite jedan blok i ovo radite. Trebam još jedan sloj da uradim. Vraćam se kada uradim taj sloj. Evo me, zazidao sam taj zid. Sada, probušite ovdje blok i stavljajte ovako crveni kamen. Ovdje pojačivače sve do kraja. Jaj. Ajde ljudi. Dobro je, sada stavljajte ovako crveno kamenje. Dole. I sada kad dođete na prednji deo, stavite ručku, povučete, vidjet ćete stepenice. Isto tako možete i da ih ugasite. Evo ga, ugasi, upali. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Stavite mi like, share i subscribe. Vidimo se uskoro.